नमस्ते, मेरो नाम जितु नेपाली र म कबुतरको काम गर्छु र कुवेतमा र मैले काम गरेको 5 साल जति भयो र म पर्याको रेस गर्छु र यो जति पनि कपहरू छ यो सबै कपहरू नम्बर 1 हुँदाखेरि पाएको हो र कबुतर कतारबाट यहाँ आइपुग्छ यिनकिन 600 किलोमिटरबाट र 5 साल जति भयो मैले यो काम गरेको म सबै नम्बर 1 आएको छु अहिलेसम्म र राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ र सबै कुरा दबाईहरू एकदम भिटामिनहरू नुनहरू र हर चीज एकदम मिलाएर सही समयमा एकदम सफाई गरेर राखेर भने राम्रो काम हुन सक्छ र यो जति पनि यो कपहरू छ यो हामीले रेस गराएको 5 साल जति भयो र 5 साल जति हुँदाखेरि जति पनि यो कपहरू छ यो सबै नम्बर 1 आएर मैले पाएको छु र कसैलाई यति सम्पर्क गर्न छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला र मेरो कम्पनी नाम हो कुलबाग जर्मनी कम्पनी। إذا كنت من محبين الحمام الزاجل وتبحث عن السلالات الأصيلة فنحن نمتلك أفضل وأنقى السلالات العريقة، وإذا لم يحالفك الحظ بالفوز فنحن نساعدك على إيجاد الطريق الصحيح. إذ لم تمتلك الحمام الجيد لا يمكنك إيجاد الطريق الصحيح للفوز. نستطيع الوصول إليك في جميع أرجاء الوطن العربي. سلام خدمت همه علاقمندان به پرورش کبوتران مسافتی. من یکی از دوستان آقای کیولباکی هستم، پرورش دهنده معروف کبوتران مسافتی توی آلمان. همونطور که میدونید آقای کیولباکی یکی از پر افتخارترین پرورش دهنده های کبوتران مسافتی توی آلمان هست. افتخارات آقای کیولباکی مقام قهرمانی آلمان، مقام نایب قهرمانی آلمان و یه سری افتخارات دیگه است. توی کلاپی که آقای کیولباکی حضور دارن بین 10 تا کبوتر اول 8 تاشون از کبوتران آقای کیولباکی هستن. خدمت دوستان علاقمند به خرید که داخل ایران هستن میتونن از طریق واتساپ یه تکست به من بدن تا اطلاعات بیشتری در خدمتشون بذارم. شماره واتساپ من 044 77 63 603 058 هست. موفق و پیروز باشید. Lekarstwa gołębiom profilaktycznie to początek końca Twojej hodowli, a lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec Twojej hodowli. Kto tego nie pojmuje, nigdy dobrze nie zalotuje.